Zdravo i dobrodošli u novi Tool Talk. Moje ime je Filip. Danas ćemo pogledati starter set za 20-voltnu akumulatorsku polir mašinu. Više o tome u radionici. Na putu dotle možda već možeš da se pretplatiš na kanal i lajkuješ video. U početnom kompletu su, osim uređaja, uključeni akumulator, punjač, 2 sunđera za poliranje i ključ. Polirni tanjir možeš vrlo lako da ušrafiš na mašinu. Nakon toga jednostavno zalepiš polirne sunđere na čičak površinu. Pomoću okretnog totkića može se odabrati 6 različitih stupnjeva brzine uređaja. Mašina za poliranje je odlična za saniranje ogrebotina ili osvežavanje laka. Sada znaš šta sve polir mašina može. Napiši u komentare zašto ćeš je sledeće koristiti i samo kreni. Možeš to!